Ingezo. Isilomo somculo wegospel sesivele samangaze insizwa lapha nicula umaskandi uKhuzani uMfokaMpunga ngempela ngiphinde futhi ngamukela ukuthi channel ehamba phambili inkezo mina kufeza ngituthu ngakho malo bathi ilast bona magumede mhlambe mawusemusha ngizophinde ngicela nizishuthi wa subscriber ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke bafethu umazi abantu abaningi umculo wegospel lapha uJumbo okufakela lapha uKhuzani uMfokaMpunga i-full tank emotweni yakhe lapha lesidaba esisaphalisa lapha nensizwa uKhuzani uMfokaMpunga ekhasini lakhe la ku Facebook live ekhona bhala ukuthi thanks Jumbo wavele wayifaka i-full tank umuntu ebukhona kule nceke wathi ke ubhala ukuthi ucela ngingeze eThekwini enodizili ufuna ke ukuyetha ngempela lapha bafethu into enhle kakhulu lapha nenze kakhulu enze lapha nensizwa uJumbo yakafaka lapha uKhuzani uMfokaMpunga nje ukubona amaciko bamsela ngalolu hlobo lolu into enhle kakhulu lapha nahlukene imbono ke einkundleni zokuxhumana abanye basola lapha uKhuzani akasenayo imali yokuyifaka lapha full tank kasazi ukuthi ke abantu bayithatha phi lezi ndaba bazishoyo kodwa ke mina ngifuna ukuzwa kuwena comment section ukuthi wena luthini lwakho uvalo double thinde lapha nenkunzi uJumbo kanjalo futhi noKhuzani uMfokaMpunga soluthinda lapha daba le40 efakwa lapha full tank mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha kahle nimusuku omnandi kanjani yakho